Bapak Asuhi sareng Ibu Watiah sakeluarga. Semoga Dede Aura sayang muter. Berbakti kepada orang tua, nusa bangsa serta agama, amin. Bisa menjunjung derajat orang tua, amin. Amin. Ome salsa TikTok. Bapak nak kacung, orang pantas disawan, wadon lan si pengantin, ayah be manis meseme karo somae gawe bunga. Mama Depan sayang, Mama Depan sing ada di lana sumpinge kembang wijaya no pipi sayang sing dadi wadon mimi jega kembang melati aroma Dede Naura Ibu Jendra sayang mandadin mimine Petri mandadene yen mlaku iring-iringan Bunda Kaila sayang, Bunda Kaila dodke bareng Oma Salsa Oma Tik sayang gawe bunga ayah aula sayang sing ditbangi Omane Salsa TikTok sayang Oma TikTok matur kesuwun Oma Salsa sayang Oma Salsa orang imet abak tenang ban orang lalimah wong Taiwan kedik bos Taiwan papane Saril matur kesuwun Oma Saril sayang Oma Saril lele madun lele Oma Gibran sayang sembilang mah pati letet Oma Gibran sayang Oma Gibran yen eman katon emane owner Satria Sumbon aduh mama sayang owner Satria Sumbon sing paling eman owner Satria Sumbon sing ake rezekine lan ake panggungane Satria Sumbon orang lali manok nelane kedik aduh nok lela matur kesuwun sayang nok lela amane rara wong jambak sayang wong jambak ame rara mimi kajiakem matur kesuwun Bunda Kaila Mama Kesha sing paling hebat Mama Kesha aduh Mama Kesha matur kesuwun Mama Eda Nuja sayang Mama Eda Nuja sing ditembangi Mama Eda Nuja amane ada hujan
Danuja. Pengantin baru seminggu beli satu ayah Arjuna sing ditambangi mamane Aura majikan saya bela salon sing paling eman Mame Danuja. Aduh Mama Danuja mimi kaji akam ala mimi kaji akam matur kesuwun no kayu sayang no kayu lirikan mata Mama Anis ada rasa Mama Anis karosong Mama Anis aduh Papa Anis Mama Anis Mamane Anis amatur kesuwun Mami Depan Mamane Depan sing paling sayang Mamane Depan matur kesuwun Mamae ora lali Mama mae gacle nek kedi Mama gacle matur kesuwun no kabri ora lali bari mamane Apri sayang mamane Apri no katri sayang no katri pengantin baru no katri sayang seminggu beli bisa turu Mama Danujan sayang Mama Danujan